Uh, Hi everyone, welcome to my blog. Okay, norong jano comment khai sungo bai ta ko video khali ya tam ni bagai hini okay ang nong no sanai kisa ani hel ham yang ngi tongo jefrun chimi joining letter phaka abuni pore ngangke nang non stop no ma ba thakli je ke officially je samung tongmani a process joto no khaima tongka abuni bagai ang belai no exhausted jak o koekdin so happen ang dini try khai tongo nong ni bagai video chikun chapana khainen bagai hini tabuk ang running khai pai drop leng moleng sa Oke, to fano se samung pai bayakho bank ni rok checkbook rok ni bagi apply khere ka saimi abo koi dini pore no brong to thawa 10-12 dini bisingi nyanga na hane saimi ta abo busuk jorate kubui but I hope ki that phase ani sai sakang na ngai thangtang hane ke signature rok te ration card surrender rok to joto process khai pe bekha nogos ma bathakliya mane ta hane daily no officially samung ni bagai bayra ma nokman to phancha ni shopping rokhas khaijak bayakho odek shopping khaika joto shopping khaibayakho full process ani paibai khangka nang nong no phunungnai jega dam shopping khaika norong sawa jega shopping khaima rok phunung dihne abo tabo phunungmayakho odek madak tongbai kha joto mani paibayakho abon bagai hangke asuk no tinin bagai happen ang kisa blood test khaijak mani te SDM office thangmani rok khan kisa misa video khaijak tonga abrong no kisa haino add khairwa no jaga so Angke norong ni tam samung rok pai bekha officially samung rok pai bekha da and tam shopping khai kan norong please comment khai chadiano ani to joto samung pai bekho I hope dati no pai ni kha khayo nong ni bo tam pai kha pai ko please comment khai chadi asung no tinin bagai